آزاد نظموں نوشتہ کتا ردان کی گیشتر کیسے ردان کی لچہ نوشتہ کتا جس کے کتاب تھا میں بلوچی تھا ایسا وعدے کے ردان کی لچہ نوشتہ کتا انی موجودہ دورہ اس نے چیتا دیر روی کتا تہارا تکنیکا یا اشتے آماچے یا دیبروی کو دگے یا کہ سازشتی رنگا دگے چیزیں ودا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو کہتے ہیں جو اس کا ہے کہ بلوچی کے ردان کی لچہ اس نے کہ آئیہ کہتے ہیں امبر نوشتہ کرنے یا ایک جگہ مردوں نوشتہ کرنے تو آپ کجا مثال بات کر سکتے ہیں تو ماں یہ گوشت کرنے کہ بلوچی ردان کی لچہ کہتے ہیں تو آئیہ بہرحال دینوی کتا کہتے ہیں لکھ کر بیتا پرچہ تو ردان کی لچہ کے دنوی جی حوالے چاہ رہے بڑا کہتے ہیں تو سید آشمیہ گندے کیا کہتے ہیں ردان کی لچہ نوشتہ کرنے سستگیں دستوں کے استے سستگیں دستوں کے کا بعض ہیں مواد استان کے ردان کی لچے ہیں چونکہ یہ اما بنگیش کے بھی کہ دوگال چو وجبال مرگا بارے چھپ جا قومانی دلا ہیر نہیں دی کہ من وقت ہم نظانت چھے ہیں ہمیں گنجے کے توجہ کرتا تو اشیاء بچارے یہ بھی کس نے ردان کی لچے بیٹھ رہے ہیں تو دیکھے کہ کس نے یہ پورے نظم یاد میں نظمان کی کا کہتے ہیں لفظان نگور آنگوری کی تو آبی کس نے ایک موری حوالے لکھے رکھی کہ منی دست کشتا مورے سور مور ہوگا کہ ماں چھنڈت اکب یکے رکب اور اس قد پلے بھی وہ منا پا نہر چالی تھی وہ گشتی باریں ترسا دلا پہ منگوشت کے پسے دیانی بلے پدا ہوتی بندر رنگت تر رہی ماں وداری گا کس نے کدھی پدا پلے بھی یہ دو نظم انچیں استان کہ یہ باقاعدہ کس نے نصری نظم مر کے مرچی کی لوٹا بھی پورو کرنے انچیں نصری نظم تو ایشانی بنگی جی کس نے سید آشمی کے رکھ رکھے شیئے عبید بھی یہ دو نظم انچیں عبید بھی دیکھے نظم استان کیا ہے تو گندے کیا نصری نظم شکر بھلے منی کہنا نصری نظم کس نے کاران تو کا پدا کس نے آئیے چپت تو گندے کس نے عباس علی زینگیہ بھی کار دیمات کرنا چونکہ آئیے کتاب نہر وزگی منی دیمہ وسطہ تو آئیے تو کا بھی کس نے یہ نصری نظم نوشتہ کو تھا خاص طور پر کس نے گرمی و ملبو یہ دو کس نے یہ بعض جوانے نصری نظموں کے آئیے نوشتہ کو تھا اسی سے ابھی کتابیں تو کا دیکھے بھی بعض نصری نظم ہستے بھلے کس نے تو وعدے کس نے چار ہے تو طرح ہمیں سماعی کس نے یہ سید روایتیں پیدا سید روایت طرح کس نے عباس علی زینگیہ کے ربی گندہ کہتے ہیں حالانکہ عطاشاد منو گرے بھلے روایت تو سید گندے اچھا ہما پیٹرن ہے تو کا کس نے سید اظہار کرنا گئے تو عباس علی زینگیہ کے ربی ہما وڑا کس نے ایک روایتی رنگے نصری نظم پیدا کی آئیے چپت کس نے تو امبر سمینے کے رکھا ہے امبر سمینے کے رکھا کس نے طرح مختلف رنگ کس نے دست کرتی نصری نظم کیا کس نے ابر جدائم جو کس نے داد صاحب ہوشیں کس نے تکنیک اعتبار زبان و بیان اعتبار تو اب بعض نے کس نے جتائیں رنگیہ کار کر دیں تو آئیے کار کس نے ہمگتہ بڑھ جائیں آئیے چپت کس نے تو نصری نظمہ چاہ رہے بڑا کس نے منیر مومن روایت کس نے دیما گئے کہ منیر مومن بھی کس نے لوٹے ہیں کہ آیا روایت ایروی کنتے ہیں کس نے نصری نظمہ بلکہ کس نے اظہار ہے یا کہ شاعری ہے بہترین درشان کرنے کا رنگ گوشت تو تی کتاب کس نے پیا پہ لچے کرتا آئیے کتاب کے نوشتہ کو تھا تو اسی تو کا کس نے آئیے پیشگال بھی بعض جوانیہ لکھے تھا کیا نصری نظمیں کس نے وکالت کرنے گئے نصری نظمہ کس نے پیور پوئٹری کس نے گوشیں خالص شاعری گوشت کہ یہ رنگا کس نے دیما پیدا کہ وہ پدا کس نے کینٹوزانی شکلہ کس نے مختلف نظم لکھتا گئے کہ یہ تجربہ کس نے طرح امبر سمینے کے رو خیر ہمارا ساریہ گندہ کہتے ہیں امبر سمین پہ آئیے چھے پیسر کس نے کینٹوز نوشتہ کرنے گئے بھلے کس نے پیدا تو کس نے منیر مومن کے ربی گندی ہے تو منیر مومن کس نے شیر روایت تھا بلکہ نوکیں کس نے شاعری ہے گمہ کس نے جوڑے نگے وہ آئیے منیر مومن کے کس نے سایہ دے ریفرنس نہتے ہیں یہ چیز ہستے ہیں باقی آئیے کے رہا کس نے تو چار ہے تو آوتا کس نے بہت لے رہے گمہ البتہ جوڑی ہیں کہ جدید شاعری ہے کس نے یک کساب یک سرخیل ہے وہ شک بھی تھے تو امبر سمین سلسلہ بھی کس نے بہت لے رہا جوڑا گئے تو یہ صحابہ کس نے آیانی کس نے یکرنگی کس طرح گندہ کہتے ہیں کینٹوزانی شکلہ بھی تھے یا کہ نوکیں کس نے نصری نظم کس نے آئیے شکلہ بھی تھے بلے آج زیادہ کس نے پارسیہ چاہے ہوتا محفوظ کرتے ہیں مطلب آمد شامل ہوا چھے زیرہ گائیں سوراب سپیریہ چھے زیرہ گائیں
وہ کہتے ہیں اردو تو کا آوازیں کہتے ہیں تو اردو تو کا بعض بڑے بڑے کہتے ہیں نثری نظم لکھو کستا کیا نہیں کرا نثری نظم میں پیچیدے آہنگ کی طرح کہتے ہیں گندہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سمپل ہیں سادے آہنگ کی طرح گندہ کہتے ہیں آپ لے کہتے ہیں وادے اردو اگر تو کا کہتے ہیں وادے منیر نومن تو آؤدہ زیادہ زیشان سائل آئیے کہتے ہیں اٹیکٹ کرتے ہیں البتہ امبر سمی نے کہا یہ ورڈ نہیں امبر سمی نے کہا تو مختلف رنگ کے اندر یک رنگ نہیں امبر سمی نے کہا امبر سمی نے کہا کہتے ہیں تو انچے نظم کے اندر کہتے ہیں یعنی آہنگ سادے ہیں کہتے ہیں زیشان سائل بھی سبا کپن کے یا کہ کہتے ہیں انچو کے بودھ لے رہے کہتے ہیں نظمانی حوالہ سے تو امبر سمی نے کہا اب تک کہ یہ کتاب تو کا بھی کہتے ہیں بودھ لے رہے ریفرنس ہستے ہیں وہ بودھ لے رہا سے زیرہ گئے کسی تو کا کہتے ہیں ایک نظمیں ہستے ہیں کشکانی نام ہے تو آپ بودھ لے رہے نظمیں ہستے ہیں کتا اور عطر کی شیشی تو آئیے اچھے محفوظ ہیں ماں میں سمجھیں کہتے ہیں آئیے اچھے محفوظ ہیں تو آئیے اچھے زیرے ہمیں وڑا کہتے ہیں آئیے تو کا پیش کنک بے گئے کچھ کارا تو کہتے ہیں امبر سمین نے کرو پیش کنک بے گئے کچھ کارا بلے البتہ امبر سمین وطی کانٹیکسٹا چو داد صاحب پوچھ گئے کہتے ہیں امبر سمین روایتہ چھے زیرے ہیں بلے روایتہ بلے وطی کانٹیکسٹا چاہ رہے ہیں ادھا کہتے ہیں کچھ کے معنی چیئے آؤدہ کچھ کے معنی الگ ہیں کچھ کہتے ہیں یہ چیزانا اترا پسند نہ کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ہمیں غلازتہ پسند کرتے ہیں بلے امبر سمی نے کہا کچھ اما اور اما مردوں میں کہ اما کہتے ہیں روایتانی بندوق ہیں یا کہتے ہیں وہ تھی روایتانی بندوق ہیں یا کہ کہتے ہیں غلامی یہ تو کا زندگی کو حاصل نہ گئے تو آئیے رہا کہتے ہیں کچھ کے شکلہ کہتے ہیں امبر سمی نے کہا کہتے ہیں چونکہ امبر سمی نے کہا تناؤ زیادہ ہستے ہیں یہ چیز ہستے ہیں کہ اسلام کی چیز کے امبر سمی نے کہا آپ تک مجھو ماں دیوترا پدا سے دیما بلے دیما سوا دین نگر آئے کہ تو امبر بنداتا چے لچا تریاک شکر پدا شبتا پدا امبر سمین و پدا انجینا سکتے کے لگان یہ چاری کتابہ چے تو چھ سماکنے کے امبر تا چھ ڈگری انتفاوت ات کا تو جو سماک ہوتا امبر سمین کے استعمال میں بندوتے ہیں مہاتما بندوتے ہیں نوشتہ کرنا تو اس کو اتنا مان درجن درجن انی بھی درجن میں مانوں میں وشواتی لکھتا کہ بادر مارائی ماؤل ہستے ہیں تسکت کا مکمل نظم ماؤلوں لکھتا غزل مکمل لیٹریری ایک ماؤل لکھتا خاص کر نظم ہے ماؤلے میں ایک راستے میں موجود ہستے ہیں بندوتے ہیں شنی کے راستے ہیں اور سمینے کے راستے میں سوال اس کو تھا جلیل عارف ہے کہ ہمیں بڑا داسال ایسے کرا مجیب ہے کرا آفر شفیق ہے کرا مطلب صاحب جی نے اسی کے راستے ہیں اکثر و بیشتر یہ کہ راستے سوال جس کو تھا نظمیں بارے اس میں لکھتی ہیں یہ واسطہ منی کے راستے لچہ تریاک شکر کہ مقبولی برا اس میں منتر اسے اچھا پیشتر کے ماں آزاد نظم اس کے منتر مطاعت آتا شاد نظم اس کے منتر مندگے شاعران اس کے صدیق آزاد وغیرہ شنی اس کے نظم اس کے منتر قاضی صاحب آزاد نظم منتر ادا کہ وہ لچہ تریاک شکر آتے ہیں میں دگے ہستے ہیں پس منظر ہستے لکھتا ماں محسوس کرو کہ یہ دگے نظم ہے اسے زبان دے گرے اسے لفظیات دے گرے اسے ڈکشن دے گرے اسے بنگف دے گرے اسے ہستے منظر نامہ ہستے دے گرے اور محمد صاحب ہستے دوستو تھا چونکہ تو ہستے کی سوال ہے کہ ہستے تو لچہ تریاک شکر گرتا کہ لاسٹ ہستے کتابہ سوری امبر سمینہ چون گن دے وہاں سرپدوان چونکہ دار صاحب ہستے ہیں کہ امبر کرہ مسلسل ہر روالہ یا ڈگری یا ڈیفرنٹ بیگے ایک شکلیں موجود ہیں مطلب لچہ تریاک شکر ہستے شاعری اسلوبیاتی حوالہ ڈکشنی حوالہ بنگپے حوالہ ہر چیزیں حوالہ مختلف ہیں امیر رنگا ہستے تو شبتاک ہستے چارے شبتاک مسلسل ایک نظمیں بھی بولے ہر نظم بھی ہستے ہیں ہوتی تا ایک انفرادیت ہستے دار یہ بھی پس منظر ہستے ہیں دیکھ رہے ہیں امیر رنگا ہستے پتہ امبر سمین ہے مطلب مرسکین ادابی سے ایک نوٹی تجربے کہ کریکٹر ہوتے ہوتی کریکٹر ہستے ذریعے ہستے بعض بنگپی ہستے دیم آ رہی ہیں بعض انسانی احساسات ہستے دیم آ رہی ہیں امیر رنگا نسبتگی ہستے ڈگا رہی مطلب تر انچو ساں بھی کہ ہر کتاب ایک پدان کے انچو کے زوشہ ہے ہوتی کتابانی حوالے ہستوں گوشت ششن کتابانی کہ منی امینچو کتاب کے ہستوں ہر کتاب وطی ہستے چاشنی وطی یک ہستے جزی و بلندی وطی یک تجربہ منا بھی انچو ساں بھی تپی کے ہستے امبر سمین لچہ تریاک شکرہ گر تاکہ لاس کتاب
مختلف آنگے میں واسطہ ایک مطلب ما سبقت استمی کی نو کی نوشتہ کار اشن اس کا نائمت ہیں کہ امبر سمین کے یہ نا واحد شاعر امبر سمین بلوچی ہے کہ توشی کے کائے چار کتابانی کے رہا طرح مختلف درس یا سکہ کے مختلف پہلو خاص کر نظم حوالے آزاد نظم بھی یا کہتے نثری نظم بھی پورے گندے دستے پہ مطلب اس کے چار کتاب یہ گپ واسطے کہ ہر کتاب دوسری کتاب سے مختلف ہیں یہ دنیا کے میں تو بعض کتاب کہتے ہیں شنگ ہوئے گا مجھے تو نوشتہ کارانی جو اسلوب ہے نوشتہ کرنے کے نظم نوشتہ کرنے کے یا کہ غزل نوشتہ کرنے کے تو سیم یکے ہیں تو امبر کا تو یہ اسٹائل کہتے ہیں نثری نظمیں یکے بولے بولگا پہ حوالہ ایسے مختلف ہے جکم پیسے اسے دوسرے حوالے اس مختلف ہے احساساتی سطح ہے نمبر اس کے حوالے ہے ڈکشنری حوالے ہے لفظیات نمبر اس کے بندنی کی لفظیات استعمال کریں خوشی بروشانی کی لفظیات استعمال کریں کیسے کلاسیکل شعرہ چاہتے ہیں شعریت چاہتے ہیں لفظیات اتکر آیا ہم استعمال کریں مطلب باہیں اس نے شکلہ ایک انفرادیت طرح اس کے امبر سمینے کر رہا بانسبت دگے نظمانی اس نے شاعرانی کر رہا طرح امبر سمینے کر رہا دست کریں سمین مقائی دینے مگا طرح ساگے وہ ہمیں جستا کریں کہ تو امبر وقتا امبر ساری کتاب یا خاص کر میں نوکے کتاب حوالہ کے مراکشیں تو چون چارتا چون دستا اور اس طرح دیکھ آسان پیزی میں وہ ایڈ کرنا کہ یہ کتابیں جو نامدار ہیں امائنی نامہ کیا ہوتا زبان دا کرنا یہ زبان دے گئے دیکھا ہے اچھی بیت کا دا سلوب ہے گپا جانے کے امبر یا کہ اما ساچست کار یقین کمیے گپا جانے کے تو کچھون چاہتا تھا امبر وانا پر تو معاملہ ایسی کہ امبر سمین ہے جو لچہ تریاک شکر ہم وقت کے اتگا 2005 تو من 2005 سے امبر وانو مدر اوچے مرچی تو زمانے کے وانا کو ای دور وانو اچھو کہ پرک کے سب پاس پرک ہیں تو ما دوسرے ساری ایک اب اشیاء میں بلوٹا کہ امبر چونکہ 4 کتاب میں بھی مرد کا اولی 2005 کے درمیانہ کہتے 20 سالے گئے تھے 20 سالے گئے پہ درمیانہ بیتتے تو لچھا تریاک شکر تو کا مگن دیں کہ یک بقول مردمانی کا بھی بقول منی وانگے کا بھی کہتے ہیں یک نو کے اسلوب ہے نو کے ڈکشن ہے نو کے تجربے ہیں اور انسانی احساساتانی نو کے یک کہتے ہیں درنگاز معایتوں کا گنتے ہیں تو لچھا تریاک شکر نظم ایواستا کہتے ہیں تو کچھ کہنے کمپیریٹر نظمہ کہ پشتا تو کہتے ہیں گروہ بیچارے ہمیں زمانہ کا ہمیں اثر شاعرہ پتہ ایسا چھ پیسرہ کہ گلاتے مردمہ نظمہ لکھا گیا آیا بوانوں پتہ امبرے کرا بوان طرف کہتے ہیں یک مختلف رنگی امبرے کرا گندگا کہتے ہیں بلے لچھا تریاک شکر معاملہ ایسے کہ اوٹا نو کے تجربہ کے کنک بیٹھیں اے امبر ہے ورنہ یہ نظمہ بندہ کی زمانے کے نظمہ امبر ہے کہ لچھا تریاک شکرہ چاپ بنتے ہیں یا کامل ہے یا مکمل جذبی یا وہ کہتے ہیں نظم لے کر بیتنا وہ آیا کہ تو کا آزاد نظم ہے کہتے ہیں ریشو سکبازی تو آیا نہیں تو کا ترکیب سازی یا احساسانی رو کے درگاز وغیرہ یہ طرح ہمارا کیسے گندہ کھائیں 20 سالے کے پرک کے 20 سالے پرک کا رنگ ماں پدا کیسے کائیں شبتا کے نہیں مگا چونکہ سوائے اشتبہ یک مسلسل نظم ایک کے پدا آر نظم ہوتی تھا کیسے یک نظم ایک پدا ادا تو کہ کہتے ہیں ادا طرح آمہ 20 سالان کے امبر آموشش امبر کتاب نئے آئے گے ہم اے 20 سالانی ہمیں جمود ہے ہمیں ذاتی جمود کیسے 20 سالان وزن ہے اشانی تجربہ تو کیسے پدا ایک کہتے ہیں تئی دومی کتاب کو بگتے شبتا کو تو بگتے ایک رائے تجربہ استا پدا کہتے ہیں ماں سیمی کتاب نے ماں کائیں امبر سمین اچھا چونکہ اے حوالہ ہے منی ہوتی سوال نہیں اے حوالہ ہے منی باعثیت وانوں کو تھی سوال ہے کہ واحد بوک امبر سمین وانوں کی حیثیت ہے یہ منی جواب ہے کہ سوال واحد بوک امبر سمین پتہ یہ رنگ کے استعمال کائیں نصبت میں لگار میں دیما کہتے ہیں کہ آئیے تہا نثری نظم گیشتر و آزاد نظم کما تو اسی تہا امبر موضوعات کے میں دائرہ استے
موضوعاتی دائرہ ہستے آس ہیں کتابوں بیار و اشیاء دیم پر دیم بکان تر سمادی کے ادا امبر اما موضوعاتانی توپا کے ہستے کشادگی کمی بیشتر اتکا یا کہ یہ موضوع بیشتر وسیعاں یہ انچے موضوعاتاں کہ ایک کہستے ٹینیجر موضوع ہیں یا ایک کہستے نوک شکر ورنائی بچکی ہے یک جذباتی یا کامل جذباتی زندگی گوازنے ممکن کہستے ہیں انسانیت یا بنی آدمیت کہستے تجربہ نیا بلکہ یک گرستگیں یک فوتو بھی ترین کہستے مردمیت تجربہ ہیں بلے تجربہ کجا کار گرک بے گیا نظم کہستے شکل کار بے گیا گرک بے گیا چونکہ آزاد نظم نثری نظم ہوتی فارم ہستا ہوتی ایک کہستے آیا نہیں آیت ہستا سٹرکچر ہستا ہوتی لوٹو ضرورت شانی کہستے ہستا تو آزاد نظم اما وعدہ آزاد نظم یا آزاد نظم ضرورتانی مطابقہ پوشکتی ہو نثری نظم اما وقتا کس کے نثری نظم یا نثری نظم ضرورتانی مطابقہ پوشکتی ایک کتاب تو کو کہتے ہیں مردوں میں چون بھی شوق و زیبائیں رنگانی عاشق مبی ٹھیک ہے اے وڑی کہتے ہیں خوبصورت نظم استا یا کہ تو یہ نظم بیچارے کہ جنگ سر جنگ عزم و اونرنگ کا ایک پاش کم چوشیں کہتے ہیں بالغ نظم تو آئیں گوشت کرنے آکے چوشیں کہتے ہیں وطی افلاغ و ترسیلتوں کا مکمل نظم بھی کتابہ موجود ہیں بلے میں چاریں کتابانی حوالے دیکھے مزید کہتے ہیں کب کے جنب لوٹا تئی پلا کہتے ہیں ماں ڈیڈیکیشن میں ورمان چار کتابانی حوالے میں دیکھے مزید کب کے جنب لوٹا کہ امبر سمین کے لچہ تریاک شکر کتاب کے ہستے ہیں آیتوں کا نظم فارم نظم آیت سلامتی تو گندی ہے پدا کے ہستے ہیں تو شبکہ کا کائے شبکہ کے توبہ کے ہستے نظم آیت سلامتی تو گندی ہے امبر سمین وہ کتاب ہستے ہیں آئیے مجھے سوال ہے کہ واحد بوک امبر سمین بھلے ایک کتاب کے ہستے نسوکتے ہیں جگار لیٹسٹ کے میں دیم ہیں اشیاء بھی میں چاہ رہے ہیں اشیاء تو کوئی میں کہتے کہتے ہیں آزاد نظم درمیانہ چیا نثری یا نثری نظم کہتے ہیں درمیانہ چیا آزاد نظم دیتے ہیں اے معاملات ہستے ہیں دیکھیں کہتے معاملہ ہستے ہیں وہ آئیشیں میں چونکہ باعث یہ تو وانو گپ جنہ گیا تو ماں چونکہ ماں وانتگا ماں مارچی دیس تا ماں گوشہ گیا تو اشیں کہ ماں گندے چونکہ زبان وطی املا ہستے زبان وطی نوشتے گاون دستا زبان وطی کے ہستے گرامر ہستے تو لچہ تریاک شکر تو کا لاتے جا کے ہم پروف پہ مسٹیک اس طرح وغیرہ بڑا مجست کو تا یہ حوالے آپ کے پوچھے دیتا واقعی لچہ تریاک شکر پروف پہ مسٹیک پاس ہے پدا کے ہستے شکتا کے تو کا بھی معاملہ بیتا امبر سمین بیتا وہ نسکتے کے لگارا ہستے ہو تو آیا ایک کے ہستے املے اما کے مسٹیک ہستا زبر زید رانی انہیں نا جمع جا گیا واحد جا گیا جمع وغیرہ وغیرہ یہ بڑی معاملات کے ہستا اے معاملات چار کتابوں تو پہ گا یا اننا یہ بھی کہتے ملی سوال ہے اچھا تئی کہتے ہیں سوال ڈیڈیکیشن حوالہ ہے کہتے ہیں آئیے ملی کرا جواب اسے کہ اما مردمانی نامہ کے وطارہ زبان دات نہ کرنا من چکے وانو کی ایسی تائی سرپت با امبر صاحب وطی کے ہستے ہیں کنسسٹنسی بارے گپ چنگے یا کہ معلوم کے کنسسٹنسی بارے گپ چنگے چونکہ میں کہہ مردم کنسسٹنٹ مردم نیا مستقل مزاج مردم نیا تو من ہمیں سمجھا کہ ہمیں مردمانی حوالے آئی جملہ یا کہ ڈیڈیکیشن کہتے ہیں امبر سمین ہستے چھو ارمانوں کے کہ ظاہر ہے یہ وطی معنی بھی یا وطی کنٹیکسٹ کا معنی کرتے ہیں چونکہ امبر وطی کنٹیکسٹ کا لکھے دلیتا تو مزید بنی ایک سوال ہے کہ ماں ہوتی کیسے گپن تو جاتا آستا ہو سامن تجھے کہ جو کہتے ہیں گپن تاویز خاص پر میں سوال کو تھا کہ آزاد نظم نصری نظم درمیان نبی نصری نظم آزاد نظم بچہ بھی ہمیں گپ بگندے رہے بیکن کو منی سوال ہے ساری ماں ادا کی لچہ سا واقع گپ رہے تھے کہ ابر سویت زیشان سائلے یا کہ اردوے پادری ارے توار کو دکھاتا ہے کہ شانی بہتر نیس آمن کستے شانی نصری نظم گندر گایا کلی ایک چیز من سما کتا ذاتی حوالہ کہ مشرقی و مغربی جو نوشتہ کہیں گے کجا بھی ایک تاریخ بھی
چنانچہ ما رضا کی گپا کہ آیا نہیں اسٹائل مختلف ہے جس کے ماں نسری نظم اردو نسری نظم ہے جو شاعر مانے کے ذیشان سائے ہیں سارا شبکتا اثر عباس افضل احمد سید زاہد احمد وغیرہ بعض ہیں کہ اشان جو آہنگ حیات اصابہ کی مسلسل یا تسلسل کی بنیادہ یہ نسری نظم ہو گئے وادی میں مغربہ دکھائیں مغربی نیمگاہ جس کے بچوین دیا جراڈی نرول بہت دیا خلال میں پدا رندہ خانشہ رانگو کہ اشانی جو نسری نظم جو اس کے امبر سرمی نیاب دست اشان تھا یہ اثر مندی استے تو یہ اصل نظم قجام ہے جو اس کے مشرقی آیتا یونانی شاعر موارم فارسی تو اس کا نام کہتا وہ مغربی نسری نظم جو آزاد نظم میں پیٹرن ہے جو پیرس اسپیلنگ کے چاپسن بھی بہت دیارے یہ یک رجان دیماکاری جو مختلف پیچیا تو میں پر زمین جو پناہ سمابی کا مغربی نسری نظم اثر مندہ مطابقہ نوشتہ کرنا ہے अंबर समी में कह रहा कि तो नस्ली नज़म पैटर्न अगिंद है तो मन ज़्यादा मगरबा से गेशर कसते मशरकी रंगत वाले अगिंद है बाकी आउदा ज़्यादा कसते नस्ली नज़म लेकर भी आउदा अत्ता कसते आज़ाद नज़म भी लेकर भी बाज़ बरा कसते नस्ली नज़म अब्दा रोके सरबिते आज़ाद नज़म जी चूँकि अंबर समी में नस्ली नज़म तो गेंद है कसते मशरकी पैटर्न है तो गए कौन कसते मैं तीसरा सहज मिसाल तरह लाता का तो शायद है कहते हैं नज़मानी पैटर्न भी कहते हैं नस्ली नज़मानी अंबर समीन नस्ली नज़मानी में नज़दीकी करते हैं पैटर्न है बुनियादा मगफ़ है उसलूब है बुनियादा गप्पन उसलूब है बुनियादा कहते हैं अंबर कह रहा बाज़ पेचीदगी हंसते हैं और ये नज़मा के वान है कहते हैं ये नज़ पेचीदे अंशों कहते हैं सारा शगुफ्ता कह रहा कहते हैं तरह पेचीदगी गिंदा कहते हैं नज़मानी पेचीदगी गिंदा कहते हैं अहमद अमीशे कह रहा कहते हैं तरह पेचीदगी गिंदा कहते हैं तो हमने बड़े पेचीदगी कहते हैं अंबर समी ने भी नज़मानी कह रहा तरह गिंदा कहते हैं अंबर समी ने एक पेचीदगी डिक्शन में पेचीदगी नहीं अंबर डिक्शन कैसे दरामद नहीं अंबर तो वान है अंबर डिक्शन की होती है भले अंबर नज़मान जो कहते हैं रेस और प्रेस के कायम थे तू का नज़म रोगे अचानक एक रेस से ये तू का कहते हैं अचानक नज़म कहते हैं तब ये दिगनीमिया कहते हैं रोके सरकशी हमें मगरबी आहंग के हवाला के रखा था जी हमारे हमें आहंग कशन की रखा है अंबर समी ने माना ये बड़ा महसूस नहीं था मुमकिन है कैसे मगरबी नज़म कैसे मैं बराह रास्त नवन तक बाकी मैं कैसे बराह रास्त हमारे तर्जुमा को तक आयनी तर्जुमा में वहाँ मसलन कैसे हैं अंबर समी ने कह रहा तो कैसे मतलब चूस तो बहुत दे रहे तो कैसे रंगा गेंदे तो आप बराह रास्त लाइक बाबरिया तर्जुमा को बराह रास्त कैसे फ्रांसीसी से तर्जुमा को तो आइए कैसे कह रहा तो चार है तो आई कह रहा ये रंग नए नज़मानी पैटर्न है कि अंबर कह रहे हैं बाकी कहते हैं अंबर आयनी कहते हैं अलामतांचे असरात ज़ीर ये चीज़ असते बाकी पैटर्न कहते हैं अंबर समी ने वन किया कहते हैं मशरकी पैटर्न है आप कहते हैं मगरब रंगन बाकी इससे अंबर समी ने नज़मानी तो का अंचू मगो पेशीदगी हंसते हैं यकेशन कहते हैं अंचू मगो नज़मा वान है नज़म चूँकि मौजू बुनियादा कहते हैं वादी कंप्लीट भी होती मौजू कंप्लीट का भले अंबर कर रहे वर्ड नहीं नज़म पैदा के दरमियाना अचानक ये मौजू कैसे बदल भी मौजू तो का तो तब्दीली एक दगेरा की कैसे ट्रीटमेंट या ये मकमते नज़मे को ये कैसे हैं ये ज़ाती कैसे हैं या तजुर्बा को ये कोशिश करें तो हमें मुश्किल वाज़ा की हमेशा क्या अच्छी लूटी दिल कलमा कैसे तरह पता बाज़ नज़म मंचे हंसते कैसे आवाज़ एंडा के कहा ना सारा से तो नज़मा वाना गए हमारे सब पैदा के वाले एंडा कहते हैं डाइवर्ट टू बी एंडा नज़म कहते हैं डाइवर्ट टू बी एंडा तरह दगे मानी या नहीं कैसे सरकशा फरमाई जो जू मानी का होता तो कैसे नहीं पता हैरान पे कहते तो कुजाम माने नहीं मैं कैसे बोलूँ ये बड़े नज़म अंबर समी कर कैसे बात हंसता है इसी तो का न सुत्ते के लगा रहे वक्त में द्वारा सभापति ने उधर कहता है देखिए तस्वुर अंबरे शुरू में किताबों अन्नी किताब तो वकास कर रस्ते के नक़द तस्वुर या किस में करा वनीस ने ना इन नक़द कैसे नक़ात करते हैं नक़दकार का तो अंबरे कर रहा नक़दकारा यकीन में तो चारे अहमियत नहीं जिसके मैं नक़दकार मैं शारगदार दोस्ती दर्जियाँ तो वह दोस्ती दर्जी नक़दकार आए ना उसी कैसे में इसमें चावल लोग का तूने देखा कैसे वो तो वानुकार से वानुकार से ये सेहत परजम है मतलब एक अफ़ा तो चीज़ सरपंच के अंबर कुजाम वाक़ई नक़ादे या नक़दकारे ये तो रिजेक्ट करेंगे
ಯಾವ ಖುಷಿಗೆ ನಕ್ಕರ್ ಅಮ್ಮ ಸಾಜಿಸ್ತೆ ಸಾಜಿಸ್ತಾರೆ ಜೀವಿತ ಮಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ असल सुनने अंदर इसे तो सही विषय तो न सकते डगार भी या के लच्छा तरिया शकर भी या अंबर समीन उसके अंबर जन में पता अंबर जन भरती सता है इज्तिमा के इंसान ये एहसास उसने बयान कर कभी कभी में अंबर समीन जरिए शागिर्दा भी नक़द करेंगे संगतां भी नक़द करेंगे नक़दकारां भी इसमें पूछेंगे पूरे माशरा भी इसमें पूछेंगे दुनिया ही बातें जिसको ईरानी भी हमें रंगत उसने वो दूसरे के इसने मैं शागिर्दार में दोस्त दिन दर्जिया में इसमें जानकर लोग का अच्छा तरीके शक्र तो हैं दरअसल मसला ऐसे कि अंबर समीन जदीद शायर हैं वो मैं के इसके नगद अंगा तक रिवायती नगद मन के हमें चीज़ इससे समझता अंबर इसके फिर क्योंकि नक़दारा पूछेंगे जदीद चूँकि शायरी हैं चूँकि अली वाग साहब को अंबर समीन से शायरी हवाला कि अंबर समीन शायरी डिक्शन हवाले पेचीदा नहीं हमें के लफ्ज़ के इस्तेमाल को मतलब दरियाई इसके लफ्ज़ मीदी इसके लफ्ज़ हमें लफ्ज़ों से माशूम हंसते आशना या रूचनी में ज़ुबान हंसते मौजूद हैं ये लफ्ज़ों से पेचीदगी अंबर एक नया आएगी वो जदीद शायरी भी अंकुश लफ्ज़ों से पेचीदी कास नहीं अमा के ख्याल हैं या कि अमा एहसासात हैं अमा बयान है अमा बयाना से पेचीदी के मैं के हंसते के अंशों पेसर हंसते को के नगद है मतलब मैं के अबूली नक़दकार के हस्तानी लड़ कहते हैं उसको पंजा के अफसाने सर हंसते नगद हंसते बैगे में रिवायती नगद पता हंसते करीम दश्तिया के रास्ते कहा है क्या बराए रास्त शायरी हवाले हंसते नगद करेंगे शायरानी सर क्लासिकल शायरी सर गीदी शायरी इसने सर पदाता शायद सर अंबर डगे इसने शायरानी सर नक में आयानी भी इसने नक मके रवायती शायरी के पेट में हमें अद्दा तक महदूद हैं भले चूँकि अंबर समीन है या कि आसिफ शफीक हैं या कि मुजी मुजाहिद हैं जदीद उलम भी इससे शायरी भी हमें के नक के मैं के रवायती मौजूद हैं इश्क़ के अमन के हथियार हस्ता ये एदा हस्ते कारमज बिल्कुल नकनागा बेवां भी इशानी अमचिया पचको तस्ते नकना दरअसल अंबर हमें नकदार हस्ते होते कि ये वादे मनी शायरानी सर होती पानी औजारा जीरा हमें के रवायती नगदे औजारा हस्ते जीरा गप जनगा के हस्ते शुरू करना बड़ा मनी शायर के जदीद शायर हैं या जदीद इंसान शायर हैं ये हस्ते नबूजी मनी शायरी वास्ता या कि मनी हमें मन के होती शायरानी को मैं एहसासात बयान को या कि मनी डिक्शन उसलूब है या कि माँ माँ बुनकपी सताया लाते तजुर्बा को था ये नक़द हस्ते काबिल कबूल हस्ते नहीं अगर तुम नक़दकार मनी शायरी समझगी हैं तो जदीद नक़द शून नो की शायरी से हस्ते गपजम इशिया हस्ते मैदान है मतलब अंबर समीना भी हस्ते बेचत के अंदर किताब है अब तक हमें उनका नक़दकारा से दर के समाज मतलब समाज ठीक है समाज ही तो न्यामजी नज़्मचारी नोके किताब कैसे तो न्यामजिया दौर तने शायद मुश्किल मुराद हस्ते हैं कि अंबर नक़दकारे ये तक कम न करेंगे बल्कि वती नक़दारा शस्ते के शुमा होती अप्रोच मजन बिकने जदीद नज़्म के इसके मौजूद हैं इसे वतीयत शहरियात है वतीयत इसके डिक्शन है वतीयत का एहसास है इसे वास्ता अमा के नक़द मुरवज हैं पूरी दुनिया से तो का अमा ये पूरे बेजान नी ब्याह से किताबा नहीं कर रहा या शायरानी इससे कर छू मुझ में इसमें जाऊँगा रुकने तो उसकी वो सर्रा बर्रे शायर छू है बस गान ज़बरदस्त ये चीज़ा अभी हमारे बोलगप्पे वाला और वादे तजुर्बा वाला किताब का चुस्के चार शोभीने वाला ये सब सारे गप्पे कैसे कमेंट खुद कर कैसे न सकते के दगार जो तो भी तो ये ना तो मैं कर वाजे अलामत अस्ता जिसके मन मना भी कैसे जिसको दे और माये जिसको और दस्ता दिल करी फिरे तो मैं कर ये अलामत आम ही शर्त का सरपत भी एक नासरपति दस्ते दगार जाम तो न सकते के दगार आई वसल लोगी वाद कह वसा वान भी असरपत भी वानी तुम भी शेख अबीद वाजे चार कैसे अलामत की किताब को माना थे जिसके सिलाई बोला शीरी जम्बर ये रंग बाजे लोग की चीज़ कैसे लोग के चार बड़े तजुर्बात को कायन थे और बुढ़ी जो सत्रह के तेजों का कायन सभी देखिए अब कम तस्वूर हस्ते हमारे में समापता किताबन था उसके किताब था मानी छापे तस्वूर उसका मैं कह रहा शब के हस्ते हर वक्त नाइंसाफी है परेशानी है गमे इधर
एक नेगेटिव इफेक्ट समा कनेक्ट करता बले अंबर करेक्ट चोशने अंबरे बुनियाद तो विचारी की शब्दरा वाक मकना चाहिए बिकना तो मनी माते दिले रंगा चकारे मेरा ओ इनस में शपा लूट गई ओ या दुनिया किताबी शब्दा एक मजरे एक तस्वूर की हर चीज़ कैसे समाजी तब्दीली बह गया या कि दाखिली तब्दीली बह गया और ईदगाह चस्तो ये बह गया माशा था तो हमें शब्दा तो कब बह गया ये तो शपे मजरे अलावा होते दूसरी किताब तो कहा है अभी दुआ नज़में इससे शुरू हुआ कि अमी ज़ेबाई के तो शपा दाता पाक दामनी राजदारी अमीर हंगा मनाओ होते थे तो इधर शपे तस्वूर अंबर करा तक अमीर हंगा समाप्त होता कैसे अमीर हंगा बाज़े चुशी चीज़ तो दिसता क्या एक तरह मुख्तलिफ अंबर किताबों का सोनाइया माँ बलूची शायरी भी उर्दू शायरी भी मैं चाह रही अवधा शब्द के हस्ते तो वो जुल्मत वास्ते इस्तेमाल भी अवधा शब्द के हस्ते तो कुछ कहने बंदी की वास्ते इस्तेमाल भी अवधा शब्द बीमारी वास्ते इस्तेमाल भी अवधा शब्द के हस्ते आज़ाद नबया के वास्ता इस्तेमाल भी बोले अंबर के शब्द देखे कंटेक्स्ट की इस्तेमाल करेंगे अंबर के शब्द पनागाई अंबर नज़्म बिचार अंबर के शब्द पनागाई अंबर के शब्द सेत्रे ओ अंबरे केरा शब पंचे मुकद्दसे पनागा एक जो माते बड़ा ऐसे के रोचा मरी ज़माना का या मच्छी के ज़माना का रोचा चीज़ अंचो खराब शिंगे तक के चरेशा बच्चे के वास्ता तरह शपे पनाजीरी किए या शपे सितरे नहीं मगर रहोगी नी एक गप्पे पक्का करने के वास्ता तरह अंबरे लच्छा तरिया शकर एक नज़्म वानक कपी के पाको पलगारी परिये शब्या रोज पेते दीद के चमसोरे वड़ा वाबो आरामो कराराना पूरी मतलब पुस्तका चूंकि मच्छी के रोज अंबरा दोस्त न बे गए यार मच्छी के रोज है अमा कैसे स्याकारी मच्छी के रोज है कैसे अमा हराबकारी अंबरा इच्छुड़ा दोस्त बेगा नया पविष्का शपई कर पनागाई और शपे कर पनाजीरी शपे सितरे कर पनाजीरी तो एक नज़्म वाज़े कर गए कि रोज पेते दीद के चमसोरे वड़ा वाबो आरामो कराराना पुली पाको पलगारे परिये शब्या तो मनी माते तेरे रंगा चकारे भैरा तो ये नज़्म बहुत ज़ाहिर का या ये नज़्म बहुत वाज़े का के अंबर शपा ची कुछ हम कंटेक्स्ट का इस्तेमाल कर शब ची अंबर करा शब अंबर करा मुकम्मले रंगिया परागाई सितरे और या आराम कर उनको और इस चीज़ के अभी पिछले हम बाज़ हवाला किताब सरा तो अमीर का बाज़ जवाने लच्चा कैसे किताबों माने उसके मरका पेश ओशाम न्यामजिन वही जगह बाज़े जवाने नज़्म कैसे किताब ताहाँ बाश में मिन्नत वाले के शुमा वार कश्ता के मराकश्ता बार सुनता भले आसर बैगन सारी मलूटा के ये अंबरे किताब था एक लच्चा है भवाना और लच्चा अगर कसी जो हंसते देखा मैं मेहमाना